Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana emîr behsa wan însanê ku bedena wan da herhangî cikî ku kêmasî heye em behsa wan bikin. Mesela bêjin destî wî şikandiye, bêjin pî wî şikandiye, pişta wî xware, çavekî wî nabîne, em bêjin kî guheyekî wî deng naçêke, em behsa wan bikin. Em behsa dînê îslamê bikin ku heqê wan însanan dibe çi? Em behsa xwe bikin ku em li wan çawa dinêrin yaxud em gerek bi çi ava li wan însanan binêrin, em wekî behsa wan nakin. Niha di dinyayê de wisa îlan kirine, gotina roya sisî Aralixê roya însanê seqet. Yani ku ciyekî wan seqet. Îca gelî temaşavana nüfusa dünyayê 8 milyar e. Di dünyayê da milyarek însan herhangî ciyekî wî seqet e. O di Tirkiye da jî dora 9 milyon însan seqet. Yani hemen hemen ji 80 însan seqet. Seqetbûn ne eyb e, ne guneh ye. Nabe sebeb ku meriv ji toplumê dûr bibe. Tiştekî wisa nîne. Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm da sûretê Hucurat da ev ya Qur'anê Kerîm e. Ayeta 11 da wiha emr û ferman dike. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû la yesher kavmin min kavmin asa en yekûnû kheyren minhum ve la nisâ'un min nisâ'in asa en yekunne kheyren minhunne ve la telmizû enfusekum ve la tenâbezû bil elqâbi. Bi'sel ismul fusûku ba'del îmani ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun. Be gelî insana piştî îmanê em tiştê nexweşe be ku toplumek henekî xwe bi toplumekî bike. Qewmekî henekî xwe bi qewmekî bike. Pîrek henekî xwe bi hinek pîreka bikin. Zilam henekî xwe bi hinekî zilama bikin. Vî tiştî dibe nekin. Piştî îmanê en tiştê nexweş dibe fasixbûn e. Fasixbûn çi ye? Ava ku meriv ji hev dû xeber de. Dibe ku hûn wiha bikin hûn zulmê li xwe dikin. Zulmê li xwe nekin yani. Niha dînê îslamê tenê ji me re nabêje li mêj bike, tenê ji me re nabêje rojî bigire, tenê ji me re nabêje zekatê bide here hecê. Ji me re dibe ti însanê mi te însan çêkiriye Xweda dibêje weka însana jî jiyan bike. Xwe ji şeklê însana dernexe. Îro hemen hemen li her gundî de ji bajara qezaya ber de li her gundî însanê ku îla ciyekî wî kêmasî tida heye heye. Ti kes naxwaze ku seqet be. Ti dêw bav naxwazin ku ewladê wan seqet bin. Keva rakin bebeka xwe bebeka xelkê milê wan tan be avê milê wê tune be kezeba wê dayîkê tişewite kezeba bav tişewite. Li pêncî bajarî sed bajarî digerin ji bo ku sebiya xwe wî engelê jê rakin ve seqetbûnê jê rakin. Ama maalesef qismekî ji me em çi dikin, qismekî ji me goya Xwedê wiha dibêje em henekî xwe ban însana dikin. Em dibin hey gero, em dibin gêjo, em dibin seqeto, em dibin koro, em dibin dîno. Esas dîn emin em. Esas seqet emin ku em henekî xwe ban însana dikin. Li toplumê vê dünyayê dünya me timama ye. Çiqa însanê ku di dünyayê de jiyan dikin heqê teva dibe dünyayê de heye. Heqê însanê kor jî, heqê însanê ker jî, heqê însanê seqet jî heye. Şikam xwe têxin şûna wan. Hinek însan hene bi sala yataxê de ne. Bi sala bi erebeka tekerlek digerin. Bi sala bi dar digerin. Bi sala dünyayê nabînin. Bi sala deng naçawan xel dikene viya niza çima dikene meselenî. Xweda wî bi awa îmtihan dike. Xweda însanê ku saxlem in jî bi saxlembûna wan û bi çawa wan însanan nêrin bûya wa îmtihan dike.
esas سقط کیه وزانن اساس سقط دوید تکنولوژی هانه دا کاکا تکنولوژی پیش تا چیه ایک خدای خو ناز نکه اساس سقط اوه ایکوش خدای خو را عبادت نکه اساس سقط اوه ایکوش دیا خو بابی خو را نباش بر اساس سقط اوه ایکوش مروی خو را نباش بر اساس سقط اوه ایکو گربا کو تکه چو گربا براوه کو ساغلمی نکه اساس سقط اوه ایکو مال حرام مال فایزه مال قمار وسایل بین مال اساس سقط اوه اساس سقط نه اوه کو دستکی ویتنه و پیکی ویتنه yani hemen her kesimi dünyada sakat hene yani tekes nağvaze bir sakat henek jday keçe bune sakat henek jeji paşe şerxani ketiye yahut kaza trafik derbas kiriye vesaire bir sakat o bu yavay cenahu devam tike mesela neyro bitene darwasi aralık bitene harru sakat yani ام الكرة سقطها ببين ام جرح حرمت جوانا بكن ام جي السبية خرا درسك معظما بيجن كي لو بنت حنكي وبسبيا نكي يعني تو حنكي وبسبيا بكي ازل تخم ازل فلان بكم جي السبيتي دا ام بيجن برا خوش كاي وانا معاملة بكن يعني من روكي يوتيوب قنالي كي دا يكي خبر دا ملقو داري كير كزمان مشوتي دلي مشوتي سيركي مهاتن قوكي قاس بچوچك مم از چوم ایلکو خلی کو اولم تبع حنکی خمت کرد گو گوی من آوهابون گو حنکی خمت کردن گوی وکای کپچه گو نه چون مکتب پر جارن دیام دگاره بایم دگاره گو از باش بموجی مفهم تکرجی دانک اچوم جیش ترساون گو اچوم سرا پاشی رود نشتم دگو برا من نبینه گو ما ببینم حنکی خوب ما بکن جانا گو معلم سوال ده پرسی مز جابا ویزان بو برسوا ویزان بو من نیر بزن تخته متگو ورم تخته بی وی گوهی کپچاتیه نت شو من جواب نتا ایجا گو نیسه آخر گو من خوانش خرابیا وای دیا من مشیرت کر با مشیرت کر گولا وانا حنکی خوب خود کر وانا فلان بیوانت کن معلم مشیرت کردم بخوان لیسه üniversite فلان گو از بو مامور اینکه پریم چه بگو چون دکتر را خبر دا گفتن چه بشه من عملیات کن گوگوی من عملیات کردن پاری که چی بو زمان که داره دیس عملیات کردن سر پاری که چی بو فقط دیس گوگوی مخاره نشان داده گوگوی آوای حقا چی بیگو چه حقی وانه بگو حنکی خود میکردن گو پسیکولوژی هم خرابیش بر وان گوی میکو کوان حنکی خود میکرد نه که گوی مسان گو پسیکولوژی هم خرابیانی ایجا گوک ام بكهفن أما أوجع فهم بكن ما تشخ تاي مزن كريه لوان إنسان ما تشخ تاي مزن كريه يعني أم تف إكو ساغلة من أنا سرية آخر بساغلمي دمشن دست تي في بي و herkes adayı engelliye adayı sakatbune ha tadi em şerxani ketin ha tadi emrunişti bir kevir kağıt seri meket dese meket ha tadi me bazda em ketin erdi ha tadi arabe pel meker em sakat bu em sakat bu çuindi yani hawte em bedar bigarin em bi araba tekerlek bigarin hatta ben bej ah wa khazam hanake hoban nekerna çuindi yani dini İslam'ı dineki pakıje, dineki muazzama, bahsa her tişti kiriye, tane bahsa lmeje, bahsa rojiye, tane nine. Aviye ana asa dini Kur'an, dini meye mesela, ana asa temel, ana asa Kur'an-ı Kerim'e, jmara riya insaniyeti nişanı madde. Khuda de beya, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqna l-insana fi ahsani takvim. Ve min insana jittumami wan yaratxikum ane dünyayı, jittumama min hoşiktir çekir yani. Em insanın. Emiro bine sare Türkiye milmine Kazakı milmine ama çeyrek derva taziye. Kolik taziye. Pes taziye, ker taziye, hesb taziye ama em bicilin em mali nabcil ada razın berso bir razın. O kadar mecid daime. Kadar dibe rea rast bemeşine rea rast la ahiret ejiş tara cennet heye. İca ek sakatın kadar sabru tahammüleki bidavan. ياكل وان سقط جنرن قضاء الصبر والتحمل كي بداوان وانت بمن خير وخشيدا
Hûn temam emetî xwedam.